os golfiños e o xigante. Dentro de pouco chegamos a casa onde nacín. Eixa enseñar, xa verás. Disculpe, estou Sí? a procura de Bao Xixun. Ah, sí, eu tamén. Como? ¡Ei, os convidados, os nosos amigos! Pasade, pasade. Hola? Boas noites. Hai alguén? Hai un timbre. Ei, que toca tan forte ese timbre? A estrela vermella. A ver se chegamos a tempo. Ai, non sabe cantas voltas din. Píselle, píselle, píselle.